ese ni kwakundiye umusheri wawe no nashira kuri keyboard tubonaga imbaraga zo gushaka tubaye ikaze ku Ikombe TV ndetse n'Ikaze Media. Uyu munsi tukaba twasuye abantu badasanzwe basitare bazwi hano Kampala, ndetse ko n'umupapa akaba n'umwe mu ba musiciens ba mbere araza kubivuga. Ni umuntu ukomeye cyane ndetse n'umudamu nawe yamenyekanye henshi mu makorari ya hano Kampala, ndetse na minisiteri tutavuze araza kubivuga. Reka tubanze tubahe umwanya batwibwire mu ncamake kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu. Reka dutangire n'umupapa. Amazina yaje